ini John ke Jingerman nama ki John kita katakan abangi orang kecil saring ke advantage mau lani katakan Jingerman kama kam klaim bani juai pak nama nak lupang berkat jadi pai pahi onsin ni just no pai pak ya election siteng sampai upai pak uju snow tenat ban penjob hi ada tu parti ke babat ke tu si nah kemau namba ngadang John ke HS PDP adin ke jingklat no joma id hoping ngelai ikut percaya ke sorkar kala hirtma kumpul si ongno sepok nong stoy baro ki menteri sorkar kala poiru sini kila rongo cik kendong ke sok paro ngingin doni ke HS PDP ke parti ke bamdan pisah lalu tangi sei kandidat udah ke buram driver joma id hoping Hendai anda lajak election ni capkan buram. Nama kalau jom lupa kecing perkaju pai ba banyak ai baik ke tu parti kalau jom dan ngene. Tak ada kau kecing men kau klan ke bangidon. Kau ngi don kecing men kau. Nama ni snow tu ia kata kecing ke jom upai ba kecing shene ke jom upai ba ia ke parti. Ba kecing snow buram snow benar tujuh pada ya Dr. Ricky AJ Singgon UMP lani tau nangalam ubah Voice of the People Party kalau aish di paipa ulah penlong ye UMP juga pak juga Lok Sabang Depok Parlimen but iru ila pendap hok ila ya pet agita ki kindon lani kita kicing sanjur juga parti kindong rem dia baskem juga parti kadang kata kicing so burong taruh mereka wei kicing kemen ka baklang ki bangidon Dei namar kata dah aku kipat babi. Bani seru menta. Ya ukur tahu betul ukra perkat pro jemi ubaran ke jingkit kli. Ubaran ni way nak bayan bentaranya sanjur ban seng ya ketika parti bagi kita ke nongrim ke scam juga parti. Ni don geng ke jing scam. Mereka mengong pi om tang ya ke MP. Mereka yang hadu ke Abupra banwan ra ya ke jingkla. Bat ngin good cimut ban penjob ya ke Voice of the People Party nang ne napok Mairang constituency. Dengan ni ke por ke pemerintah. Menggetak jong ke jing penskan. Ya kata ke jing good cimut ni. Kita ke belai ke jing kersane ke Voice of the People Party. Tongin penskan biang ke jimut ke pekat ke jing. Kita ke memperai tongin rhino ada do menta ke jemi ke bangile snow ke jing pensai. Bagian ai ke jing kersane ya ke parti. Long katolong tongin aina ya ke Voice of the People Party yin say bishar nadu adra ndrei kom bangi ong aga por bangi la election ni Dr. Ricky nyong watnum artien faiba pin num babi la bi ai ke jingershan bat shisha ki faiba kim shimla babi ndrei kala jon ke jing not ke bakrau bale u shimno yu ne shakri ubal ai ke jing shakri kaba pin kemen ni ki faiba belon ra pat ke kata ke buram namda jingi kom kacang rio. Dengan ni kapor ke pemerintah. Kum katak jom ejing simpen talang. Kum katak jom ejing penskam ni ke jimut ke jumkat. Ngai wer ni lang balok ki bondan siap ni ke jilang. Tong ini yang ringkat pangi ki nangalam juga Voice of the People Party. Bak ngada kerpato yang turhang ni khmat. Ini pertapra ringkat pangi ki nangalam jom ke parti. Ban peni ya kata ke jing kersan ke jingi ban penmiu ya ke sur ke basau tuna kenau hak MDC election wala dingila syaran ru dan ngala yo khat arajar tam ke buat kata ke dingila scam triang ke buat pra hangalarai kot ngam saya syuk nang nisma long ka tolong ja ka baca ngalarai para ke jing kersan pra tinggal wer lang ini ali ini yang lang ba ni kenalam jo Voice of the People Party kita iki bedan setai ke belas siap ba jing la ke ton jangile ra aktifan wan ra ke jing beli ali ya turlang hanni hagni ke jaga bedan ini diskutar ini pertapra ba ni kenalam jo Voice of the People Party ngakerba ali ini warlang hanni ni yo pada pertalang kenang bakan ni ke sur ke basno tenat surga basawa nang ni napok mainan hagani kapor ka babata kita ki bilang nang tayo ini yang lang sini sipo kana baganum sabret kanum sapra kata ka ji pertapra ka ji nagar pa di kita ki bilang tay lara ki don sisa ya kata ka mensim bani kersha ni ka parti pra ban ai ki kersha ni ka utas ngende ban leran yeno bani leran haba ka shong ka ji soto ban kapor kani kapor ka jinga kani ki ikhtiar ba pen top ina bani leran bagi we gini ai ka pertai
berhoi kita ai bagas nong penyong berhoi kan tip pamanga ngala rai ni do kami bangin ai ke cinta syan do kan ya ka parti pra bangin pensawat eu ya ka parti pra nang ni napok marang kerpa di gini ungat hai gini walang sini kenapa kan sabret kali ke sud bai pun kali yang lang turlang ni kenapa kan demi ke sud ya lang sini kini ke benar sini yang kali pun kali ini pertarang bagi kita dalam Java Voice of the People Party. Ini pertarung jam. Barang apa bagi pertarung? Ini pun sisa bagi pertarung itu mesin. Ini pertarung itu kedorong ini rakyat di ketiga jiu. Kenang, bah kata kaji pertarung kaji sisa, kalau kaji pertarung kabaklain. Totong ini ya, kabar ini ya. Tong ini pertarung. Rum. Ini kita akan samsut nak. Tapi ini pertalang bagi kinalam Java Voice of the People Party akan digapor pemerintah. Ini pertajam pada polri pertang ini rari tinggi berpenisah bagi pertang bagi kandai bagi pertang tanda bagi pertang kapat terang kapat siang bagi jikala kanuan akan dijelas jibat kumju akan dimairang konstitusi in konjumut banaduk mentah nilarai ngenum pembakalasuk bagi perkaji longga tolong jaka baca arbo prangin penjob yaga parti pra nani namairang konstitusi ini pertalang bani akan digapor kapat mentah Hapra! Saya sih panjang. Hapra! Kumai semua nubleu terpuji iwe. Kejilang kelawat.